Nirmala ken yam ka nas diala kontin barwani lingwas me kan online TV channel en wala shan ka jandang ro widekel ka pai die chron kin dang ro wid jandang ro bakel bana report me bana jelinkel report en yam man ba nyaka yekel kan kon we report ko ken chana right ka kwi jodan chalke bola Ebola jen ne jemi jaga long mala jeka ko mi shilet ke china chigejik ke pon ran chero tie ka pon ra dien bi joye mo bi jek Ebola jemi jaga long la jan naga ko be mo ke let pon mi dit ka jen bo be yir be jaka fa chang che gor no jin deri ye la jape no deri ye Ebola jen jemi jek no charam kel chen ka koninten pai we chi me shaling ka jen toga ka Congo en Ramadan ko la jeka je che we ka Uganda cha nang do walten mi cha jo ta ma cha je no jen che joye mo che jek ka jen aran Congo la jen ka Congo ngai kon dia la Congo tiega kane kume sa Sudan ke tiega kan we sa Sudan en joy chal ke Ebola ma ko je ka jek joy mi je ka joy mi shodo lot no men kwal goro lat kana jene goro jeno de ne dial de goro denti joy chal Ebola ma sometime la be lo mo kwa punish chere ka punishment ba ko ngai kon dia le jemi shet ke bola jen la chato ko runte paiwe ke la to ga ma ba ja kapchon ko jen mi chaben ne de kono nan karam mo dolwal mi charam kel chekaf ka teram tie ke je baram mo ba je dop ko gwatot en je men la ka naga men doctor ba ko doctor den kono kwa ram mo kwa le treat la ka ke mi chaga ke la be je lon ka ke jen mi la na jo kan ode de na de ka rudin tit kane tin kon barin ti lon ka jan gwas men tam be ka ne tin kon la so Sudanese ko en kan so Sudanese tin ka border especially ne kon la ji ko tore tin tie ka Congo tin ka border ka Congo enjoy me beje lon ka ke men be ju me ka je wo ne kon ka border ki South Sudan in general jen tele je kwak tin kon ti la kwak dwel wal no ko jen bi me na ka la go la care la ja go re long ko tele ne ti mo ti chare ya lika ko dong de je mo de kan content ki de kan kapchong da dil beje long kwa na la jogo no ne yene dial kontre wi ka South Sudan tin tie ka kume Uganda ki tin tie ka Congo di run ya lika ko mi cha togan je mo ne to wana kan dere ka nak ke dere ka mo ka je mi cha de long ko de je kapchong ko jana wa tele wel no mo pa to ka ji jen ba je mo ba jamal kapchong ne du no mi cha we won ya mo no lo cha long ka mo kap ke kana malang dolwal la na la ka ne ga je shali bolan tama mo da tele case mi chana la no chana cha ka po South Sudan no chana jogo no real rodu no ka da la jen le ranyam ka kwi jwa da chal ka mo Ebola wana ka report ndo dien report ban lengwa me ban right no ka kwi kume SPLAIO ka joda na chalat ka jo me be ka court hearing wa de cha Dr. Machar kan ji kware nan re loktin ban man da na cha kulat no kume SPLAIO ke ramkel mila senior official ka kume SPLAIO la honorable Potkang ajo chalat gwas me ban jelinkel no jo metedi ke um chalar gwal dan tiki jeten no kon Potkang ramkel mimo mila gorke lungono de jamat ketin jekten kon tilat ko rodien ketin gorke kume no de kan kume SPLAIO de kan do en kapin ti Potkang kero do kula ten ka je report me ka do bran chalat ke je ke ka do bran cheben ke je chalat gwas men wonena honorable Potkang shol che rantin kontin goin ke je ke rani dial kono kwaje goin ke je wajen cheker chala do ten chalat jeni shike tuok no ke rani kontin cha yajwide ke chalat widen wo e participating chala do to no telemna ngaten jen chaje tike jen kwi kore dana chi tuok nasir no mite ka ngitin no ko jen chala do ne waje ni sharai kenetin konti anwer wai army kanasir ke nyok boni chala do jen e chaje kam report a chala ping nente konte chana kanasir la de ni SSPDF ke nyok jen chala je boni mo ke ti chala de ngwa de dana ci korche tokten ko yara diu chala do jen e chaje jak intelligence mo ke chaje jak roi ni tlanyin kor
cha jogo no de ne assess pdf tin kon cha nak chop kana ka de ne assess pdf tin kon amu ka board shop kana ka chine wi yara du bo chine ka anyok bo jen bo cha anyok mu gwen ke je chirme shi angach ano ken yam mi chala na mi chala titi ka kai ni ka tuok gwada me cha anyok jogo no te ka SPLIO commander mi shi ka rach gude shal ka ok dor shol wajen cha pot kan jogo no shi jak yo ken yo to ka yo ti cha nang ko ba kor ba jo ter ke ba kor ba jo nang ba kum SSPDF ba jo kap kor chikan kularo ne ka kujamo ko en pot kan ko ba kor ba jo kule nang dine nuar wai ami bugo nyinke dine SSPDF eche yo chaga jak na moni cha jigno kach chi tok mitrade jala do telok dor mi cha jak yo ke telok dor chol mi chine rach no cha ko jen cha nyo mu gwange jen o jen te ga yur shop ke kidu ku dang de te cha jak en winimi ke cha jak ka nasir kan yur to wa gor jen o ba na ba ko ke ko ba kor ba jeter chela do tel yur ya kam ngani nor wayami na mone ya kai no chela do rain dial to ne ke kais ni honorable pot council chela do ne jen ken dial ko ne cha gwen ke je shit ko ite ke yuri chop ke $30,000 ti cha jak kana ser ke jak win dial ko ken ka panal ki wona ka jongle ki wi dial ko kere wi ka so Sudan e ko binaw nyin ke de ne SSPDF jela do no mo chi tok jela do evident ka ni man yo de no cha na cha yo cha ga jak ja ne an war ga da ne cha gore ken ko la jiren yali ko yo na ka kare nyal jane war ga mo ne no kede dial ko ne sha honorable pot kang chul cha che ka je chela do to tone shi ka thuok chela titi ka actually politically motivated shi pot kang chara je mo che je luk chela do shi thuok ka je mo ka chana bunang niam chara je mo chala no no mi chara che we yo chala do ba je nyok mu yot ka je niam cha lu cha yot jok chala do ka shanga jandang ro wi do ka jan pai di ron kin dang ro jandang ba keleme ba right mo ba nyok mu waje lat nyok ba je nyok mu waje ti ke jen shenga mi jena dan cho de lar no ngai kon diale kume kirmi yadi gore je longo no dere jeg dialan kon te che to dere kay yach wi kume SPLAIO ngai kon diala kon lat karodian ko ne ti dial ti ko ke siasa ni ti chara la ka kume kirmi yadi ene duor mi gwi kana mo de dakma cha de je gor ke je gan je kwara o de ke yen ke de ko mo kerek let kana na me jen kwal cholo siasa ke jen do be dan e kwa kume kirma yadi de jogono jin mugor jeno be malba bere wi ke so Sudan eno loin dakteng ma char ken je kware taye karach ke kwi mal na mo ci kume kirma yadi che jagor na meda la mede yen linka ta dan len ngwane rodien ke je re wi ke so Sudan pot kan ne dial kon cha yen kel telekrek malke anu ajen ta dan ci kon ngaje no gor kume kirm yadit kume jani gor jeno dere dakta ma char kan ji kwara dere ka yen jen mi gui kone yey ko widien ti jek ti kan ko konlat an kore dan to nasir kor kam norway ami ken de na sas pdf ko kan karo de linka ta dan shank karo den ke je ajen dan to ko no mo another report mede kono lat gwaseme de la jen kiwude mishal ke me selbe ke me yadi dio je kon dial te ngech gwade dan ne tinna gwangar ke la 1983 SPLA celebration malalat ke nerun gwada mani chi wude shal ke me kir me yadi te ga wudkel mi chiler lonke chi struggle wude mo kwaikeje ramkel ke SPLM ni ko gwadi dane shiwo jen shale Major General William Deng Garang Bany jen dio je me bi mo kan invite wala mu but gwadi che kim yadi de ne wa che kim yadi di chulo de jadalon ko che med michiga struggle kel che jenen man kula rik jenen selbe ke me yadi kene te konte chi struggle kui jen go ne de to kan Jackson dan ko baji je ko ne wona ka dak ma char wona ne dial ko ken ko me dan me raje nyam nat te ga ti cha banjor gwada me ti jango kon beans and point self ke me yadi den wona ne Major General William Deng Garang moja ka duwar mu baji ko liya ka je South Sudan gwada raje tin ke nyam kan ben ke ti
cha right point de wudu chal ka me kir mi yadit ka jen shanga wal bakel ka pai diech on kin dangro jen dangro bakel e pai we chala do ne jene me dan dung mi che no go no jor ka je ki mi cha je ko ne ka gwa de dan ko jene cha jo no ba je mo ke yuti 500 million US dollar ko chi South Sudan che bi chon karwade ke cha referendum cha je blat ke chi South Sudan chicken be vote and wo e bugal chonga la country Carodian ajen dung misha no gone antam tel mi de chole South Sudan na me chi loine ndwan che jadalung che let che kire jen gul struggle karwade ko ba South Sudan ba je wal no mo e kaj of course jen che participate che let ci dagma chale ci ne dial kon even junubin even citizen panken ko mental citizen de ga kon jingni ano akwa pel kwar ko ne cham kana je kana ne so ne diare we ka South Sudan ci ka struggle tera kan struggle ka ku liberation dung South Sudan ci ne dial ci struggle but dung no la ngai kana kwara continue am kan ku struggle no the real people that were feeling pain te ka jan condition mo kene de contre la citizen ne re ka South Sudan ka kore mechi kirm yadi tiame je General William Dengarang mechi janen yo goro be jelwak en wala cha jojo no cha William Dengarang cha jamu ke turbil cha la do baja ger ke je re wich ka South Sudan ne tin wan kunari ya long bako ngum mo je turbil ke jamu e kan de mo nye je kalat madar le road ko kan turbil point de kan maintain de yutin kon lat ke je mi che te mi ti jekte ne kan be je long lat kan no de wude me de je mo ka turbil de jamoy ka duel modern ten ko che struggle but tinyo nene ko le la ne ti shop ka ti struggle te la di liberation struggle le da ne tikatin choje shush ka ke to tell me cha kam ka right now there nyu the no ene dia la konti la ngwane di ni all of them be ka benyal ba ko ka turbil kan dia la maintain concentration wala jen gudu makarwa de mi cikir mi yadi de ngi chone moda jente kedio ko shiram kel karwat si struggle canadian mo je ko jena mad another thing man cha criticize ka kirba ano shi kwak so Sudan ti ka dem mo chit kenyin ko tem la moje ji bloina chute ti dunde te dial ti ka nyin so Sudanese mo te ka malan tame kan kwak dial ko la resource ne en rande te ka duor me dar lat ke dar je so shi ka dia nyin self kim yadi karwat right now che nyu the no ti dial they are being owned by Salva Kiir Mayardit and million of dollar tin jen kaliet tin jen ka natural resources waka kanga waka shema ne Salva Kiir Mayardit so na me already a red flag jo dan chalat kije ana me da la report dan di link ka kui Salva Kiir Mayardit ka shenge dan ne chorai kije bu kondial te bidan bit chunka along kwana lo jokka kuma SPLA ayo kuma SPLA ayo ajen kuma men bu South Sudan bu deliberate ki be yakalor ko tidial kon let kenke o de South Sudan der te kamal Dr. Machar gonne ton wane de kon tin la dit which re we ka South Sudan ngai kana gwano kan Dr. Machar kana muraje no kuma ne me kuma jani kana muraje o kuma ne me e kuma nwere jen no ni jen o de South Sudanese in general de te kamal do not take ne ti dwenke jepin cha gor de idea de men tege jadara ben nial tege tam shiwe tege report mi chola ke Lake State gwa se dan e ba kurba e kulu tok na mo e 2013 na ken ku ken report mu ken lo gor ke 2012 mo cha jack point ken je kwara che en wo we are Lake State we are teje na ka do dan and then now nyam ke je mi shiga we ke Lake State dor jane report dan e choje ci janka la do ne ken ku ma SPLA che vision ken direction che je los ke che do dan de now nyam ke je ken kwish so kuje mone me chi lunjok sha report la report ke report en ko ken cha ma cha je ke kel anyong me chi report le ben ke stand ko ken te cha na cha ga jakten chu report chu ga la kel ken dia lo ne dia ri ke so Sudan right ken no de chi kir me yadi che we che je yar che vision ken direction dan de so Sudan de we ke che je kwich na mo cha je ignore ka gwa de dan me me chi kor me che butwok to dia la to dar ma char gor je no de so Sudan de we nyam do no chi kir me yadi che gor ko kir me yadi mindset ngode nane lonko de ne dial de kan luar de wika South Sudan de ramro de ledeka ke de ran en ran de fruits dung struggle ga de ke jeki de mo de cham de je but gor je no bene dial be ka use lo chede me ka kwain kaje ko en ne de kontla inner circle ka kirmi yadi de kan de kon ko le benefit no ka kumentam right kon jen menen ye yena mon ka rundi alton wan te ram jeg yo ki salary te kapke na mo ngode a question ga kirano ene bi kir be liangone kene be Dr. Machar be kamrar ko Dr. Machar tame
chero albine jen ladin chen kon lat ke ku lok ko ngai jeno tin lok ga dial tarin ke lu e ka tele tok mritin na me mi le rode kade kon dial te ngitin bana jekka another report ketin kon lat korodien chuje pore jeno jen binwaro online tv channel bi support ka bi subscribe ka bi dor char bi ja gor pingwa mo bi ataka mal